Ay nasong ulo manggider sa bulan. Paro kamu mamang moro. Bangku di sosude ni. Bawa ini nih. Wow, tayo bagi dua ba? Ngaboy sa konon. Ala di bangku do nih. Hami olo do hami son. Ido. Boy, tunggu bajolo be boy, bajolo. Ay susot to, boy be. Sarap-salakay so, sarap-salakay. Ido bajolo. Marlapis, sarap-salakay boy be so. Ya, bajolo. So kono naman na to pisi. Iya. Ido. Geser so, geser. Olo. Sa beres na boy be. Iya. Tole mak. Mamer seperti kiam mak. Tapahom. Ngaboy. Kau marah tadi hula-hula. Mau latih mak. Jadi seorang dari dan nama dongat tubuh. Jumbolo ma anong siya hula-hula parsiat. Terus si kop sudah hula-hula parsiatan dongat. Baru pengen dongat satu hula-hula si maciko ade. Asa tong tangkap aja zoron ni parpiak hula-hula ta. Bolope sohita sa toking. Boyan nong musim mulat si majukot. Nomor pagi dua itu saya di masuk talai. Jadi mau lihat di Tuhan. Saus-saus ni mari kita nama dokat tubuh. Anggo hata ni parwe biri. Argain na jabar jaha juhud. Umar garu jabar hata upasatan turungat tubuh. Asa hau makata bolo penong ulus. Langsung bol makata tahun. Na boy mai pasatan itu ang dokat tubuh namin. Mau lihat kita. Malu tulang dah, mga tulang dah. Wala kita na maranggi. Di paparan do punta to karena si Rait. Asa pati buluk siya lama buluk popu. Manupak salah rasa masuk punta na berturi bata. Mga korasi naksalan yopu. Buha ngado surata. Mau lihat suakso ni merita nasa karhutul di ulang ni rasa ni Parboruon. Si Rait Majolo nomor 2 si Torus, nomor 3 Purba. Nomor siapa nomor 4 Silung Seribu. Mula luksip pula nusa kami ang barudul. Kupasa tabi to mo. Mau lihat kami salah horas talaga bi. Lolo bolon na pinarsangapan luluan na sa rumah dua. Gokom masih pemaon juju selusan buah-buah sedupan. Di gokomudo di buah-buahmu ngarobe hami mangkoko jujumu ima di par sa rumah dua ni na buru namion. Ima tutur raja nami. Mau lihat mari di bata songon hatan si tua madohono tuat na dulu mertukoto siya lagudi pinukanya kaputan na barzoli horas jalaga ebe hita ko paranna mangulaho na kanauli Ma tutur jala dari dos ramu toma mo sa boda idang lupa di tona kubereng di son kata-kata nga di parjujuri pangloni nga ulo kamu pura na tuari menutup pesesok pamatangi beton dini ba pas dilo manggongkom aka na masih awlongani ojak dari son haus saru parnaik asa naik na to panggabian nak perhorasan sangkulok baringin asa bertubur baringin merdaka jabi-jabi asa torok maribur mahamu salu na puparani na baru nami om tupahon ni apunta mula jay Ma tutur digo komwi rohami nakini buah naka si batu amulu parwebir do eme na ulo marlundu saun hatari situ itu marohonon asa prima poki bau persalongan pirma to di musalu na di paparna burna minak sarma duon di do debata manang akka panamotan Ma na kay menol na marlundu masama-sama to puta na mertua debata sa mendo gijam di paso-paso man di tanganmu dulu di pikiranmu huta manang di banjat asa marurak marparbuy 30 kali lipat 70 kali lipat bahkan 100 kali lipat asa dokpak kamu nagabiok tapomu nalaho mangudu di parngulu di pertibion tarlu mobima nalaho mamuji Tuhan baik Amin nekpe alalongo di patu pamur son uning-uningan ni rupa nok tersar di sana wal Horas lepas horas Barogel bos ada orang sofa saat tadi karena tahu itu kurang amang nama belum Boleh mula-mula siapa muda tu pemitangi yang muda itu kan mersok muda itu maju perjalanan itu persirangan sorot tulang baik joko dang mula-mula sorot tulang
Alana jam 5 iko pasato tu bangunan di Huria. Oh, mau lihat Unambe ni amar tele-tele be. Jadi mau Bos, naik bos. politik kesadaran non dia siamu protokol. Alarong ko, tak pula menentur kami langsung na apa satu dulu sih. Berek. Nah, stop, sila mau. Dua naik, kamu mana mengatur kon? Atur mbak sini bapak dua. Oh, horas leku. Like be, like ya, like bos. Saya dapat ulani pada foto ni ba. Saya dapat beri ni ba. Bawa boru. Lau si mata tu bau. Saya dapat awak orang orang saya dapat foto muna. Buat aja memang bro. Abu isokoni. Oh lo. Laka buru na memang jona. Na Joy, sada nakin neo na parasian sudah do nakin ay ma na pasbi. Kau sudah nakin manjaloy. Baik. Ya ngai si be na upati amang baru. Jadi mau lihat mbak. Ada orang siapa kami ulus sakut ulus sebang. Sakok matuturi ang panggabian mangirbang madi akka panggabian parhora sa tujuluan ni Aryo. Asa do orang nami mason hatan na matua. Asa tiotong mo li sumur kajang mai woda. Di burian ni nataon iboto nami on na boru nami on nong sor matua. Sudah pino para si kajang obor. Jala tontok si toro pino. So ni mari kamu bade musin nami. Aneh apa nami mau rusak waktu bere doi bere nami suang soni tu boru nami do ilai nami. Baik kamu ma musin na obar tu sih. Salimani ko bibendo kami mari pertikyan. Tuisi mamu siapa satu nami pertikyan. Dulu udah nami terus. Yon. Tulo lo stories na. Salimani ko biyan lo. Jadi mau lihat ya mak. Mulate ma dito hatta, las mulate ma dito sa luna. Adorak sorok kami hata nami, kami sih hula-hula si torus. Hirana kurang gaga uberek perjong-jongono nate. Tuh bapak yang memerintah pamar aja nami. Anak-anak kin hita opat na masuk ona. Naik bos, naik bos, naik bos, naik bos. Mari tu hatta, las mulate ma di persaurata di pertikinaon. Luluan na pinarsangapan, luluan na saurma dua. Di hamu pinapernya kana boruku. Di son rohami hula-hula muna si torus sian silamosi. Ima di na saurma dua na boru nami on. Rohami mangarupi ko kemuna. Nakinu buat kami do ewen na marludu. Na hatop marludu di panamean. Suang-songo di manang boraspir. Asa do hono masongo di konupasan na batua. Tarsingo tu emen marludu asa marludu metong panggabiar perorasa tiang una saluhuna pinoperina puru nami Matu song di manang boras spiritodi asa pirma pokki baul persalongan pirma saluna todi muna pinoperina puru nami lucu-lucu madalan ni panamotan matu tu ditabani kamang baru diulos naik sepasaton nami perhitian di pasu-pasu tuha muna sesuai dos nirat tanah tuari. Opak ma ate kalai. idor aja nami. Jadi
perjolo mah huat au kami jo. Molo hurang pasan no di rohamu. Dosulata. Na perjolo pasat tayo mati foto nami opokta. Dok lain nami kate. Na padua hon tu bere kusial den. Na patuluho tu ibe bere nami si hoping. Baru na papaton persagoma matu paupu sude. Bawa kira-kira. Cocok go. Kodos lu rata na maulaw na dator. Na perjolo nak itu lain nami mah. Dapat tok kamu mah batu ah. Na padua ho tu bere nami si Alden. Na patuluho tu ibe bere nami si hoping. Song lima. Dos ro ada kau pola tu paupu. Persagoman. Oh ido te. Oh tu na poruma. Ipoto muna te. Dos ro hatta. Oh lo. Bodoh tapa husor. Dos ni roha do. Mersi aturan mau batu ah. Lalu siapa to sini? Mama betulang. Jadi ada orang sumpah saat kami. Si morang-morang ada orang nami saat di Solo mah sah matu botian di 300. Bunga sahabat taulahon ada pasar mau dua ni na puru nami. Salahut nami tagabian jala horas-horas. Matu. Semua mah hata sen hami hula-hula storus. Musik. Songonima dia mu ang boru namin na buong pasat kami sen hula-hula Gabi storus. gabi raja nami. Tu dia mesti paliaton. Masuk tu hula-hula nami purba. Hula-hula purba. Jadi melihat tema partikiano saha dihita no aing hula-hula bersiap purba. Boha dihita perjolo manduk melihat hami tu hamu dengan tubuh nami purba dan ison ala di patoro pamudo di akauduran nami. Habang si tapi songgok di bukulan di rumah gorga, ho mahita namar donga tu hujulan nyari sisa datahi jala totong mahita sisa daroha. Nuang di partikiano saha matuhita sada matahita nang rohata sada manang tahat tatate. Gabi jala horas. Melihat emang baru na burju. Di partikiano jongjok kami di son hula-hula muna purba siboro. Songono pe di parjongjong nami lasmaroha muna. Di haroro nami nak kaning amang baru dibuat kami dua mena marludu. Algiat marludu di hamu panggabian hujulan nyari marludu nang parhorasan sikka ni harbu pir. Asamir mapoki baulu-baulu pacaloman. Pir matod di muna luju-luju nang akka pangomoan. Matu. Dia ku ni amang baru dipatu pahami do parhitian ni pasu-pasu ima ulos si toro rabu. Gudang namang baru songo di pakatayota di namar ria raja. Opak mamang baru. Matu tu raja. Di hasahatan namang baru sadama tulai dohok tiboto nami opung ni Gabriel. Sadanaya mangboro tu berenami sadamai tu anak doho tu boru pino pada pung Gabriel persago mama na dua naya mangboro hamo mama ben hapi hana Atur masa ni ya betua. Dua naik. boha mangboro molo hami dus ni rohamo na idola seni rohane hami gabe jala hora sa mangboro atong mga radi mahamo asa rohami siano. Kurang ira raja nami pagora hamujo selai tangi. Sadamai tulai nami doho iboto nami ni Gabriel. Gabriel.
Kutubu ni opung Gabriel persagoma ma anak doho boru. Na dua nai hamu mampai napehan namang boru. Bohamang boru ngamang ngarade hamuna. Pajulo dihita di paradi ulosta. Jadi melihat tema dia mata nomor 2 debata melihat tenang dihita saluhutna. Di hatiha di hari nauli di bulan nadengga di tau parasian di bagasa sadarion. Jongjok kami hula-hula muna purba di nalau pasahaton ulus parhitian di pasu-pasu. Anggiat manupak mangasya mata nomor 2 debata anggiat songo gajang ni uloson. Gajang barita gabe hujulan ni hari di hamu gajang barita horas. Songo torok ni rabu ni uloson torok pinopar di hamu natabban ni nangadong sahatu sorma 2. Di pasahat tami namang boru las marohamuna. Saya mengulusi daging muna mon molo mengulusi to di muna mata nomor 2 debata do. Ubay ni mang pati nama lo si bulung ni bulu si bulung ni hopo nang suri do kami ni anu nga di boto ho malo pe hami pati do ho nang pas to paritian ni pasu nami mahami di do na dua pute ina napura siya narirang uli hape ida usongot tali na pangalili tuha pirang ay tinalika lagala ni madiling lu lalo mida parsanggol miligini si utur sanggol tu mama itu kalian tidak masalah. Disingkat ni rami doa kaparitan ni pasu-pasu na terpasa nami Tuhan muna didok na tua-tua asogong sa bangunan ula-ula ni Bargosi kami hula-hula muna do na mangulosi badan sa debata na mangulosi todi na yung tamang boro tu dia musay taliat to di bakatayo na namang boro hula-hula nami dolok 1,000 hula-hula nami dolok 1,000 Luluan bolon, luluan sahur matua. Mau lihat yang berjulu di Tuhan. Hipas doha mi raja nemang boru marga siagian. Satu poguni alaman munon jala hamu pe hipas dapat nami. Marbos sermai harorang nami tu poguni alaman non. Di pertikian oni manunang moding minat tanah tua-tua on. Ya ada salpui. Sonari matutu ipatu pamu songon ada perpuri umar na tua-tua. Nakir raja nemang boru siagian. Gabi raja nabi. Dihutiak kabau mudo barbuepir. Dan nabi dia bertanya tu Tuhani. Asang giat pir pok di bal pacalongan. Pir tor di muna caluna tininggal honni nak tanong sululo batuon. Lutul-lutulan dari pangomongan. Matu. Lah ita bayakkan tulang murok kabaumu. Emay namar ludu. Saya ludu mah diamu panggabian ludu nang parhorasan. Raja memang baru siagian. Sesudah pengetahuan nama raja namu dari nama porapot. Ubok kami do jala itu nak kabau mudo ulus obat sedosi roat taroi. Ima tutur raja Jala nabi. ubok kami satu ada nabi nang lain normatan non. Hasatan na perjolo. Sada may tu boru nami opung sibutat manang na boru nami na Jepri. Sada may tu paupu nami pacagoma may dot. Paupu sa nanak paupu sa boru songonima. Na dua nai raja namang boru. Songon nai dok ni mereka purbatok kinom ma. Hamu ma mangaragi hon na dua nai. Tuise ma hasatan na dua nai. Marbua ma raja namang boru mereka siagian. Betul mengatur hon. Jadi mau lihat mak di hamuna hulu-hulu nami dulu 1,000. Anggo pangiduakku nian. Itu anak kami siwanom may sahu masuk jo. Dapat suruh kap. Ya biasa sama dipanggil dua ni raja namang boru mereka siagian. Oh, saranai mate. Sada nai ma. Saranai isi majuan jalo perpuli biar boleh untuk dapat kan. Sudah untuk kita risi dapat.
Serenai Natumu Natumu Mamajalo. Jangan ngawe raja memang baru. Ngara dia majal na dua nai. Bunga ma, babe. Oleh Dulu ada lah. orang super kantami. Pas atom nami do. Sautik songon hata pasu-pasu merhitu pama pinukan putan na berjolo. Asa palti men na bulu siala lo mak matong bulu di hari ara. Dihamuna sa luhutna. Pokparan ni kini kalau ninat tanong jumolo sa urmal tuon. Manupa matong amata di bata. Manggong jala maroro matong dia motor di porbadia. Matutu asa mange ni pining men na dia pehot pinggap pasu. Tutu dia bebe salut di. Pau puni yok. Na tua mga rata mga lakwa. Tua ta Yesus Kristus mga ring-ring amat tadi bata mga manggong sa amang lama lo lang. Babe pakai. Pasa ulus mga ami. Pabor hatam yo uning dengan mi. So ni mak sa masulu satu hotel na tigaras. Nungaw pasatami ada di tuang usaluna. Sudah meta gabian hu toras-toras. Matutu. Pasatami na tuang nami sirait. Raja nami, Raja Bolon. Hok majahamuy nga namuna. Namak kamulatehon. Halo, katu. Sa dati. Ala hula-hula si Marcukos. Kan? Nauli Raja nami. Oke, mantap. Jadi pinasama kita hula-hula si Marcukos Rai ala sadar kita sama daya umul tang berdua sama daya betu tuak. Kupasama. Suak-suak ni mak. Kunggo men marludu, naulo marludu dot. Oras seperti itu dengan hata anak ini. Jadi naik pe, semua perhatian lah memang meminta debata, sudah debata pasu-pasui. Tong masih ada rohai obat lebar mai. Itu di barang dia mah obat lebar. Halo, itu di pasar mah tu kau jahana. Atur kamu mana janami? Ibagi aja. Barang nasi betul sarupa ni. Tapang ada orang somari minta guna. Saya dah sonde mul nong berdua sonde tu. Ngaris. Jadi melona opati. Perjolo sahali ima tu helanami. Kaniro baru batu mana marah lagi. Atur mamu sih. Atur masa ni betul. Itu tu ayah mula ulah udah bang. Seorang mana yang lain di waktunya. Saya mau tu helamu. Saya mau tu bau bungu. Sikipin. Padua hon. Lalu tu naboru nami. Dang boru naboru. Siono mas siono. Dia ono. Manang abangmu. Boleh saya. Yono idea. Oh ima ngan berkubara persubari. So kita ison. Serenai kami mengancalo. Wah. Oi jolo, ini sikapini. Ise. Nalaro orang mana bertandang. Kevin, mari Kevin. Kita mengancalo, dak tahu bi. Berkenceng. Maro. Ala nung galang aku bata ni hari asa sikot taban. Ngajam saya ni. Boy depe. Nah, atau dua ni. Angkau tarik ngasusi. Terhulu-hulu marcukon nama on.
Itamu mah kodangi Raja Nabi. Wah, udur sana berjalan. Nggak, Raja Nabi, nggak. Nama lo nami, pabor harta minum nami. Tersori Raja Bulun. Jadi mau latih. Protokol. Gabi Raja Nabi. Songon dek kena berdalan do. Mulu dek kena berdalan. Uluna do ibu arat pasadal do tau. Jadi mau latih mak. Tersoni mau ulus na bulu pasat kami tu aku. Raja ni buru nami, punok parina buru nami nak sor madul. Son hata ni situ itu mah dohonon nami. Kata na berjului. Asana pura sa tuba ma gabri sa dairi pinik siya nakola di bibir madahin na ditolo ng matabuna paso-paso ni hula-hula do tulang pitusudus saya sudah marah ali ako paso-paso na debata sa banugijang kama tangan do rata majalo di harorona unang hapal liulo si berek kamu paso-paso ima jalo hamu tazalo sa namat na mertua debata di hamu sa runda binopar ni buto namion mulo tungalong akan sa tubuan sisuap parik gope asa khusus ni ruzi tu anggur ni bane-bane itu tu mangga dia di atas laki-laki khas orang anak-anak nabi sub metong burak apa de tapuk ni pusu-pusu urat ni ade-ade nepe nungau pasata milusi asa ulos suri-suri tinonu ni baru tu ba matopuk pulusi hot doi tel raja molo tu ngaluk patnya apa muri pamatang muna orang lobi marta yang maha mutere bata ulus ni hami ulos kirai tima naga ulusna naga buatna ko pasapa sa itu apa rasulu saya hata beda. Buat dia kabur. Saya hata. Raja Bulun, hula-hula Nabi. So makula amukula mateon ni haroromuna. Nang roham manob rajai. Ni ta pesuhut asa tasob-sob hula-hula ta. Tungholat 10 jurai jari-jari pe dalam nami marsoba tu depan ni rajai las marohani rajai. Di haroro nami manob rajai. So ni mak. Permusik Nabi buat kamu godang soba-sobai.
songoni ba raja nami bolutu songoni pe sopanami madapator rajai lasma rohani rajai Anak songoni dok nama dua, nak sudah puru ya sosok jadi balia, nak sudah sifat panai mulut si bayan tangan naso sadia. Tidak boleh dipahami raja nami. Maulah timah mangbaru buah ita salut na ulah buah ita doso wata. Daka para si dori nami dos niro ada si benda saud. Ido seni naroha nakaningan isi doa mata naga tinggal seni naroha. Alai apara sini di basi apara si doli si boro do habe bahite si agia di bagasapat tikero. Bolo pehami hula persia-siahan anggila pewodo manik kopi dos tu na pasat kami tu apara si doli ni basi boro gawe jala horas asarahu inna batahi pamarahi molonong ngahoti ta sisadatahi diaka namaraha marangi hokma tapa uliate mauliate dihamu amang boru nami Gabi raja nami gabi. amang boru na burju takas diharoro nami dina jongjok kami nakaningan rohamu marsob batu adopan nami di pasahatamu do tanggo-tanggo na bulun imaju namar saudara tu tanggo nama tutu akapas samotan apa pagana lomat na botamu na hujuluan nyari di buah kamu muse dohot muel tio tu tio na aik tahuamu na hujuluan nyari tu dulu kapu dapat apa pagana lomak kutoruat dapat padaraman natiar amang boru na burju tarida do tutu hau siap parbuena tarida do hamu anak ni raja siapa benamuna dihutur daka-daka akadik di ebeng-ebeng di narohamu marsobat hadapan nami hula-hula muna marbunga-bunga dolo tarangan nami di bekamu mardongak kebeng dohono nami memang baru songopat dok ni situa-tua asa bagok namar halto dolo do namar robian horas mahami nama jalo marlipat gadama di balok senata di hamu nama ngalian noeng piamang baru buhamang baru tuh asa atas sitiu-tiu nemang baru Raja nami. dos rohata tuh asatan nemate haha parhudun noeng pemang pada nami ina humuel tio bina itu panuhatan beda mang mamang godang si tio tio las pada muda mang ma tu hasahatan seperti kira di pasar tami itu mau baru. Buang apa teman? Selesai. Oke, lanjut. Kayo marsibanganon Humasatay mamuse tu hula-hula namin na marhama ranggi dolok 1,000 siyahan hula-hula dolok 1,000 hula-hula siyahan